Gapoy ti panagbuybuya, ti maysa a barito, ani John Lloyd de la Cruz, agtawen 17, ken taga barangay Agitap, Solsona, Ilocos Norte. Ti maysa a programa iti telebisyon, ken iti panangit iduluna, ken ni Kuya Kim Atienza, wenno ad-adda mauawagan ti Kuya Kim. Ket iyar-arig na meten, ti kinatao na, ti iduluan na. Ken iyar-arig na payen, ti bagbagina, akas jujusen, dagiti King Cobra. Gapuanan na, tamakay ayam, ken mabisbisog na pay, dagiti matiltiliw na, ana duma-duma nga species, ti cobra. Sigon ken ni John Lloyd, ket habi na, ti mapan agtiliw, kadagiti cobra, tangamin ket daytoy ti maysa, apagliwliwaan na, ken ipagpabuyan na pay, kadagiti kabaranggayan na. Hindi pa lang 2021 kaya hindi. 2021. Hindi itutudoan ka lang. Minsan January 1. Oo. Anat imo na nga inalam. Anat imo na nga tiniliw mo. Temesang to babae ko. Ay amo babae. Joma lagan na sir. Ana? Joma Jomati lagan na. ay pinanaganam. Ang ka ba mabutong nga agtiliw ti kakasta nga klase ti ulog? Ano sir? Ano mo kabutong? Saan na nabutang sir? Taulogon. Iso na mabutong kanyam. Ano sir? Okay. Api nga di nakakagaten. Ana ti sikretom ta di nakakagaten. Ay gigot sir. Ana? At anting. Adati Anting. anting mo. Ano sir? Nangalam ti anting mo. Ito na ulig sir. Ulog mo lang nangalam di anting mo. Ano sir? Mamata pro ulig sir. Ana? Mamata pro na. Mangmangkat apro ti ulog. Ano sir? Pagal-alaam no kwa. Ito da sir. Kasal pinangan mo di apro na no kwa. Dajan sir. Jean. Ikabil mo di Jean. Bunse. Tapos Inamukon sir. oo. Idi kwan idi na nainom mo ti apro ti ulog gon. Handa ka kagatunin. Ano sir? Try na kun sir. Itartarayan na ka. Untay. Okay. Kamatik sir. Sardumot. Okay. So ada makita mo nga kastoy. Sikat ti kabuteng da. One sir. Taapay nga ta. Gaman sir Kasarsaritan ba isuda no kwa? One sir. No kasarsaritan isuda ano ti ubraen da. Mangmada sir. Haanda ka no ka nga kagatenen. Ano sir. Kasar anagayam ti ibagam no tiliwom isuda. Makatuloy ka na sir ka. Ana? Makatuloy. Langga ka na. O may damit no kwan. Okay. Digi ti matiltiliw mo pa ikabdabilam no kwa. Tarak na sir. Tapos Lagaok sir. Pagpakanap sir. anagayam ti ipagpakam mo kanyada. Bao sir. Anapay. Tukak sir. Tupato. Talamo sir. Lamos. Alibot sir. Kasi anong panagalampay ti alibot mo kwa? Natali ko sir. Tiliwom pay. May tebay sir. Kalanda pa sir. Soda. Kalad. Haan mo pa'y pulos na padasan tinakagat ti ulog. Tupra lang sir. Ha? Tupra lang. Tupra. Natupraan da ka. Talang na sir. Turupak sir. Ano kot mariknam? One sir. Awan lang. Pulis sir. Pagugustong ba iti agtiliw ti kakastoy? One sir. Nangalo to Marso sir. Apay to Marso. Adong warda sir. Adot rumor ti Marso no kwa. To April pe sir. Sa Manaw sir. Warda sir. Okay. Apay nga mo nga dagitoy nga panawen ti panagruwarda. Sarak kalanda sir. Agsarak ti kanenda. One sir. Sarak dedigusan na sir. Agsarak dat pagdigusan da. One sir. So amo met no kat papanan pagalaan. One sir. Amom ti agagas ti nakagat ti uleg. Tawa sir Ana? Tawa. Tlawi. Tawa. Ti pangagas mo. One sir. Amom ti agsuma. Diyan mo sir Sino't idol mo gayam taapay nga kayat mo ti agal-alat kakastoy. Kuya Kim sir. Sino? Kuya Kim. Kuya Kim. Kitang TV sir. At kalugong karudan atap na kasang Kuya Kim ka. Kunati ikit na, ket no daduma, ket Ma'am Amagda amang buybuya, ti ubraen ni John Lloyd, tangamin ket dagiti tartaraknen na, ket narisgo,
ken mabalinpay amatay no makagat daytoy. No, makita mi mo't sir, timot ko namin nung kuagan anad sir, nga ta siguro nakaubingan na mga kunada nga kas nadamag kun, idi pa labasit kat ibaga damot sir nga agtiltiliwan. Iso nga kunami mo't, digiad dalang sa baling agan anad latangat perme talaga iso na ta di tay mo't amo no anad ti ugali ti ugulog sir nga no maminsan sir no makita mi mo kat kay ayo damo digi ulig iso na ata. Ikis na mo't ida sir kat okay lang mo't hawa mo't ti kuwakan na bayang mo't nga agalalan sir kasi ti apo kami pa nakita nga da napaspasamak na mo't sir. Idi ubing manang awan bala ti madmadlaw yung lang no apay nga asideg kari iti kastoy nga klase iti ayo. Kasla man la di na udi nga panakadamag ko sir kat kasla ade di timmao kumakad kasla kumalang adat ti kadkadwana kasla kasiyay. Iso nga kuko ni mama na sir tanong maminsan kay may mga damagan syempre iso ti akin anak. Nga mami pa nga nga nakita ni mama na tata sir. Tagiyan ijay anante bagyanan na kayo? Bubuos sir. Dito'y abagbagaan pay, dagiti kaaruba na, ngahan kumakano, dagiti uleg, wenno cobra, ti ay ayam, wenno tartaraknen na, ngem kunakano ni John Lloyd, ket kasarsarita na, dagiti cobra, amatiltiliw na. Ken dito'y, aday dilulong ni John Lloyd, ket datin, nga agsumsuma, karagiti makagkagat ti uleg, wenno aso. Awam mat sir, iso na nasangpot mat sir nga ubing, madala datay. Time nga iso na kat mapan yan ti kalkali, mapan agdigos no ko iso na sir, ije nga makakita no ka nga tati ulog sir, ije nga tiligon na. Kat iso nga ti kung kunami kanya na sir, aganad ka no ko anak ko, kat baka deta kat iso mang pateking ka kunami sir, kanya na. Gumtisong ba namot sir, haan, hanga makapatay deto. Tano agungot DJ ulog. Kasarsaritak isuna ko na sir. Iso nga ko namin mo. Ala, kasano ko maanak ko nga kasaritam ko. Isuna ko ana ulog ko namin ko. Amman, ti tatap no nga agungot ko na sir. Iso nga kung ko namin kat ala agan nagkalan. Hindi pa nangay ayam na nukwa? Panang ipakpakita karigiti karubayo? Ada sir, bale, dakam no ko nga bumarangay dito sir kat. Dakam nga sikyo dito ko lubong ko. Iso DJ, iyon unor na no ka sir. Iso DJ, kanay memot iso na nga bagbagaan no ka sir. Karagiti viewers si JCQ Online TV, ket haan nyo kumaatultuladen ti obraen ni John Lloyd, tangamin ket narisgo, ken adda, iti kaya na amang control ti movements, dagiti matiltiliw na a cobra, ken ditoy, sigon ken ni John Lloyd, ket mabuteng kano, dagiti cobra kanyana. Manipod, iti Solusona, Ilocos Norte. Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.